Ассалому алейкум, тамошобинони азиз, хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Дами момент ма дар шаҳри Новосибирск дар хонаи ака меҳмонӣ омадагим қарор дорам. Очам омад пешвозаш омадагӣ будам ва ма уже ай ҳаму тюмен бигем заказома Новосибирск заказ карда будам. Ҳама новинкаҳои компанияи Фаберлика. Барои ки гуфтам ки ами мефурама ки каталог сар нашида, ма сразу барои командаи худам ҳаракат мекунам. Барои шахсоне ки дар компанияи Фаберлик кор мекунанд, новинкаҳои компанияи Фаберлик қати шинос кунамшона. Ҳозир ма бигем ки ҷои меҳмонӣ чӣ хала, мами болои усталда штатифи майдаг мавардагӣ будам. Мондагиам 3 коробка пур ба пур бурайда пешам. Вази ман фақат новинкаҳоро барои шумо видео мекунам, кӯшиш мекунам баъд бо чӣ заказ кардагӣ ай компанияи Фаберлик баъди новинкаҳо барои шумо навор кунам. Дар компанияи Фаберлик собунои новинка буромадагиам. Ина хали собуноҳам. Якаш пачка. Так. Артикулуш 2972. Ма, конечно, ҳуй мекунем, шумо да нишон метиҳам. Беҳад бӯй хушрӯ. Ина хали Фаберлик навистагиай. Звёздочка, ҳамашам звёздочка, хулоса дар даруни ҳамин пачкаҳо ина меоянд. Антикоша гуфтим кунам, ман тез видео мекунам, вақти шуморо намегирам. Так, ина боя собуни дигар. Бо ина хали собунои детски инаш. Ёша бинед чак швака. Сурати кудака кайда борош. Ина. Артикулаш артикулаю калон навистагия. Ҳозир ай 3 сола боло буда 2971. Ишам ҳуй мекунем, якчо нишон метиҳам то на. Бӯй бинечи. Бӯй кудаки майда мекунам, хеле бӯй ширин мекуна. Ина хеле ай дар даруни собуно бигем, ина хеле сурати кудакакай. Барои кудакотон интересни мешава. Фотима нағз мегӯяд. Инаи собунош. Так, ман хуш када мемонам, баъд бо дар охир шумо да як видео хушрӯ мекунам. Так, бо чӣ буромадагиай? Баъд инаи серия дар як навори гузаштам ҳамаша видео кардагӣ будам. Серияи вакруг глазаш набуд, ина буромадай. И барои маршинкаҳои гирди чашмай. Барои уход вакруг глаз. Разглаживает кожу вокруг глаз, бороться с гусиными лапками и припухлостями легкой текстуры. Возьмем ханум ба ҳама айханда расис мешавад. Хай ҳуй мекунам, ман нишон метиҳам. Майдаки сафедак будай. Ина тамошобинои ина хеле креми сафедакай. Нежнякайна ки ҳами гирдои чашмда. Вақте ки шумо крем барои рӯ мекунен, мумкин нест гирди чашмда кардан. Ба ин хеле движения қати метонен ки шумо гирди чашмотона ухаживат кунед. Баъд и як бор карданда маршинкаи гирди чашма намегира, фоидаш намераса. Вақте ки ҳамин одами крема ки гирифт, до конца инструкция дора, забонамсоз намепеча. Мехони чӣ хел истифода мебарад, обязательно бухонем ва истифода кунем то охира як бор кардем партоен ям курсуш навистагия дар ҳар як крем. Ба худамда як дору куркума заказ кардам. Куркума медонен фоидаовар барои тамоми дардҳои бадан. Баъди ҳамин оператсиям хел мекунам, ҳамаи ҷом дард мекунам. Ира барои худам заказ кардам. Як курсуш ба фикрам ҳамин 60 капсула дора, ҳар рӯз яктагӣ мехӯри. Ира барои худам заказ кардам. Так, ба ина хали креми зима. Защитный крем для лица. Хали чанда заказ кардам. Иншаллоҳ ирӯз пагар бо праздникҳо давом дорам, ки иш чия? Универсальный крем. Ина ира ман артикулша нагуфтама. Артикулуш 1783. Так, и крем детский. Универсальный крем детский ай 3 сола боло. Артикулуш 3525. Универсальный кишид. Рута на поча ҳама ҷои кӯдакда мумкина ки боша ки
Иё ҳамашон новинкаҳан апаухоҳаро. Ира ма барои мумкин барои кӯдакон бикунам. И уже взрослый метонен. Защитный крем для лица ай зимистон. Барои зимистон. Уже ҷои мода барф задай, как будто ки чанд сол шида иҷа барфай. Крем барои зимистон артикулуш 29C. Ина дutta ай крем заказ кардам. Баъд чиз барои лабҳомона муҳофизат кардан. Ина ёрам новинкаҳан. Артикулоша мегум тона балзам для губ. Ё ягон цвет наметиҳан, ё ки ма ягон вақт помада заказ мекунам. Зани тоҷик бояд помада накуна, берун биромадӣ бояд помада накуне. Ма помадаро наз мебинам. Ма дар хона дар пеши шавҳарам помада мекунам. Дар хона мекунам, ма уход мекунам. Ма специально берурам, специально барои ягон ҷои дига ма помада намекунам, балзам мекунам. Балзам цвет надорад. Артикулуш 2959. Инаи хали зимана истега, инаи кати комплект. Ай ҳамаи чизош ҳаста. Ба инаи хали ира бинед, хеле интересный хушруак. Артикули и 41181. Шаҳои кунам я бор бинем, худам да беҳад маъқул шид. Дутаи заказ кардагим аз ями якта шаҳои кунам бинем. Клёнка дошта. Инаи болош клёнка дошта. Ина. Буй клубник. Ина. Чхе хушруа. Хата ушмети бо. Пушида мешавад. Хоса дутаи аи ба шапка. Ирам новинка ҳай. Барои Муҳаммада заказ кардам. Артикулуш 600-812. Худмам кунам мешавад. Калонаки хушру беҳад мягкий. Ангорка, ранги ангорка. Ина. Имейте в виду, духтарако ки дар компанияи Фаберли кор мекунед, не обязательно рафтаи магазин харидан. Ами Фаберли хариб бизнесотонам пешрафтан мегирад. Баъд инаи гел для душ ирам новинка ҳай. Детский гель для душ артикулуш 2968. Иш новин ай бид зардуш бо бӯи медонед чия? Бӯи кӯдаки ба мазза. Ай 3 сола боло будай. Дутта заказ кардам. Ҳамин гел шампуни детскира ма чӣ қанар мебинам. Инаи ай гел шам ҳаста. Инаи крем барои лица зима. Иш бо дига хелая. Иш майдаҳак ба крем для рук будай иш. 3 класса. Крем для рук артикулуш 2929. Ирам ваи зима. Зимара ҳамаша я парамону. Бо да охир шумо да нишон метим ки чхел базебакай комплект. И крем для рук. Так, иё новинкаҳан 2649. Дар рӯи каталог ҳастан, вали каталоги ма куҷоши? Ина. Дар рӯи каталоги навай. Каталоги нав кадоме ки регистратсия мешавад, первый шагаш инами дохи маркиза, агар хато накунам. Так, инаи крем для рук. Ишам крем для рук. Артикулошона ки фарқият мекуна. Иш 2648, иш 2649. Ай чӣ фарқият мекуна? Якаш бигем ки цветиш дигара, якташ цветиш дига бережная защита. Иш интенсивная питание. Интенсивное питание. Ина меқа фарқият мекардан ака. Мекардия. Так. Инаи кремои зима. Иш зубной паста. Нет, гель для тела с ядом гадюки. Наистега гель для тела. И чикор мекадай? Баъди обозӣ дар танат мекарда ира.
سه بار در یک روز میکرده میکنیم که انشالله با رزولتات چشمو دگاه میزنیم. ایشم کرم для рук. ایشم کرم для рук برای کودکا زیما. بعد ایوما ویدیو کردم که کنفرانسیه تیومنده برد کردگی بدم. یک تا ای همین ایکراد یک گلا زکاز کردم به حد مده محقول شد تماشا بینم. ما вообще گپ ندارم. ما ای уже استفاده بردم. ای новинка مده уже подарка کردن. گل для душ. артикулش 2966. پشیمون نمیشین زکاز کنین. نگاه کنین چند قدر ما ای زکاز کردیم. عجایبات ای буш. гарантияш кати. به حد خوشروای буш. اینه крем для рук. اینه гель для душ новинка. Почему? Буй бодринг میکنه. ای 3 ساله بالا. گل для душ. اینه деталь هر یک تاش детаلی. او انا تماشا بینا. شامپون بالزام 2 в 1. هزار رحمت کمپانی فابرلیک ده. برای چی من این کمپانی را دوست می‌دارم که برای هر یک کاتالوگ یک گلا новинка میبروه. یک تا دو تا یک گلا новинка میبروه در کمپانی. بوی ختان بینن. بوی لیمون، بوی اپلیسین، بوی باید دیگه سازه که نمیدونم نمش چه. همو هر سش یک جویا کردگی ای 3 ساله بولو. چشم کودک نمیسوزونه تماشا بینه. شما میتونین که спокойно اینو استفاده برین. دو دیگه ای новинка های کمپانی فابرلیک به حد بسیارن. همون چیزایش که در شهر ما بود من حوالش از زکاز کردم. انشالله کاتالوگی ناوشید با همه شهر در همش میبروه. همه شخصون در میبروه که لیچنی объемشون 100 بالا. بازی من شما در یکی زور را ویدیو میکنم. مثلا دارم باید جا موندم شد. عباد این ایرم новинка کمپانی فابرلیک تماشا بینا. артикулش 6687 نگاه کنه. помада для детей برای کودکو. помада безопасный. همشه بگیم فکر کرده برآوردگیان. 11 цвет داره. اینای پرکشده кнопка داره. кнопкаш میجقی هوی میشوه. помада کم ترکسینی پیش میوید. اینا هم قخشروای ماشالله ما در به حد معقول شد. روشده نگین قطعی آروده دادیم برای در کودکو اینترس نشدن. با اینای پیشبندک باشه. پیشبندک کمپانی فابرلیک ایران новинка های هزمه. پیشمده میکنم شما بینین. новогодний оли лайливый чайник همه چیزش برآمدگی. اینا چه خبر؟ новогодний به حد خوش رو. بازی артикулش میگم تو نه. артикулش 910 512 به حد خوش رو. دیدن چه کمپانی موضوعه. با ما تماشا بینم بسیاری دخترها گفتن سایده خراب شدی. действительно ما действительно خراب شدم. ما یکم دیت نکردم. بعد اپراسیام ما فقط چی خوردم. وقتی که میخورم همه چی را خمیریم نونم همه چی را میخورم. هر روز обед ما کوکتل میخورم. کمپانی فابرلیک уже я پاچکش تمام کردم. 3 پاچکای دیگه خودم را زکاز کردم. نگاه کنید. 3 پاچکای دیگه زکاز کردم. این شکلات قطعی گلوسی. артикулшам بگم تو نه. удобнее да дختаракой ки заказ каданян сразу вақти ки артикула меги заказ по артикулу як дамда миёви 15741 иш боша малина
156.52 малина. Иш боша кофеги. Так, артикулуш 157.36. Ира ба шир бихӯрӣ фарбеҳ мешӣ, ба об бихӯрӣ хароб мешӣ. Ягон зарари зиён надора. Бозили пур тавсия метиҳам барои шахсоне ки хушро хароб кардан мехоҳанд. одама ба қувват мегира, ҳамаи витаминҳоро дора. фақат иштиҳои шуморо камтарак мегардона, шуморо серпур мекунад. вақте ки шумо дилтон кашидеста ки ягон чиз бамаза бихӯре, ягон ширинӣ, ягон чи бихӯре, ҳамон моментда вақте ки шумо коктейла мехӯре, дилтон уқа намекаша, мехӯре, не ки бисёр наме. Действительно, ман мехӯрам ба ҳавас, ина мантуя, қуртова мехӯрам, чӣ хеле пештар ними таваққа мехӯрдам, ними таваққа намехӯрам. камтарак мехӯрам, уже сейрам. бе машқ, бе ягон чи, ман айҳамиё хӯрдестам. 82 кило будам. уже хеле хароб шудам. Не ки ма бар накашидам. иншоаллоҳ ман тарозу мегирам, бар мекашам, шумода нишон метиҳам. Больницада 82 кило будам. вақте ки дар больница будам, вақте биромаданам, ма бар кашидам, 82 кило будам. анамин боз ма иҷа як серияи фасон заказ кардагим. иншоаллоҳ видеои мо хеле шуд. ма пага аллакай тюмен мерам, сафар дорам, обратно хона мерам. ҳамаи иёрама отдельно видеороликча мекунам. шумо интизорен, ма уже хонама фурӯхтагиам, куҷо мерам, чӣ кор мекунам, ҳамаш дар видеоҳои оянда обязательно ма ҳамаи шуморо бохабар мекунам. раҳмат ки видеои маро тамошо мекунед, маро дастгирӣ мекунед. ма ҳамаи шуморо тамошобинони азиз дӯст медорам. шаҳрое ки ҷанг рафтестай ҳамавақт дар намозам дуо мекунам ки худованд тезтарак ҳамаи ҷо ободӣ, тинҷӣ бошад. дар ҳаққи ҳамашон дуогӯем, ҷигарон мереза барои ҳамаи он кӯдакое ки дар наворҳо мебинем, тоқати диданшон надорум, хидма қапида наметавонам бигем. ай ҳамаи дунё дилам дига хунук мешавад. худованд ҳамаи моро сабру тоқат битиҳад. худованд ҳамаи ҷо тинҷиву амонӣ бошад. ҳамаи мо шуморо дар паноҳи исмати худаш нигаҳбон бошад. хайр то наворҳои оянда. худованд нигаҳбонатон.